About to start. Now, I call upon to the chairman of this functions, Al Tabuk, chairperson Tinini Pandani Pang, Mr. Onoto Devromana Koinai, Yango Daiso Painabagi, Mr. Onoto Devromana Jotoya Bakromedi. Sung Tabuk Koinai, may I invite His Highness Bubogra Maharaj Prodokisho Manikyo to come to the dais. Let us all applause. Let us all applause. Come on. Sung Tabuk Binai, Sini Tabuk Mr. B.K. Rankol, INPT President, or Daiso Painabagui. May I call upon Mr. B.K. Rankol, the President of INPT, to come to the dais. Now, may I call upon our Vice Chairman, Mr. Sridham Daporma, to come to the dais. May I also call upon Mr. Buddha Daporma, Vice Chairman, to come to the dais. May I also call upon Anumesh Daporma, General Secretary. May I also call upon Mr. Chitto Daporma, General Secretary, to come to the dais. Angkabu Pailai, Khorsa, Thai Chairperson, Risha Nabagai, Apni Yaglo, Jolpi, Maharashtra, Risha Yapranai. The volunteer ya pakora bale Moras ayo rokok Moras ayo rokok Bubagra 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 Al Tabuk Koinai Sini Youth Rural Development Devin Morase Hollywood Sohail Borno Payil Daiso Abu Isari Kamu Sini Rai Sono Hello. 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 Duli Ria Hello. Yang ada. Lumo Paidi Hello. Agin jaga hadi. Sorry. एकदम थाम्नु छ तर जरा थाम्नु छ ए या गाउँमा बोल्दो एटा Kamu. Tabu Koinai ang sini volunteer ono sini je hasil dan je final angka suruh bagai ang je pasal tomai tahu Koinai
sini program tabuk cengkha जों tabuk tok khanan tigi thalai tongo tahokta bukuk norok norok jotono asu paide जों tabuk sini homsang soknai जों tabuk koinai sini leader rok sini tini tipang ananto daporma sini bumagra tai sini Bike Rangkol tai sini Basan Sidam daporma Butut daporma tai sini General Secretary Onomes daporma Cita daporma narono yang homsa sona bagai ang koinai tabuk जों sini homsa sokjaknai sini Chief Guest Maharaj bo jati soknai